Yes, nongeye guhereza ikaze umukunzi wa Triple Sports Arena uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi, buri mfuru kuri imiyari yose ngo ikaze rwose ahangaho tugiye kuba tuganira byinshi bigiye bitandukanye mu isi y'umupira w'amaguru yo ku mugabane w'Uburayi. Tuzagerageza twumbure byimbitse mu ma updates abari kugenda azamuka, ariko nazangingo ziba zishyushye indani zituma amakipe tone umusaruro atanga. Ibyo byose ni ukubyinjiramo indani mu buryo bucukumbuye cyane. Ubwo rero muri iyi minota tugiye kubanza kwibanda ariko ku makipe arimo Tottenham Hotspur, ikipe ya Manchester United cyane ku ngingo eshatu zishyushye muri ikipe, ndetse na CEO wabo bitoroheye muri iyi minsi, ndetse n'utundi updates ko turi bugenda tuzamuka cyane. Ngerageze no kwinjira mu buryo bwimbitse cyane, wenda nta no gutinda mpere ku ikipe ya Manchester United. Ariko ubwo ngubwo wowe ngushimira amaze gusubscribe ngo nawe utarabikora wabikora kugira ngo byinshi nk'ibyo tugiye kugarukaho bitazajya bigucika cyane muri ikipe ya Manchester United. Rero ku nkuru eshatu ngiye kuba ngarukaho zibirimo indane byimbitswe biri kuganirwaho. Icya mbere ni ukuntu biteguye isoko ryo mu mpeshyi, summer transfer window. Nabaye bakinnyi bari gushyiraho amaso n'uwuhe mwanya ku makuru azamuka. Nuko ikipe ya Manchester United umwanya wa mbere bagiye kugira ingenzi priority ari ugushaka abakinnyi bakina hagati mu kibuga. Impamvu z'abakinnyi sumwe gusa kuko Casemiro yamaze kuba official aratandukana n'ikipe mu mpeshyi z'uyu mwaka isezo nirangira. Manuel Ugarte urwego rwe ntabwo rushimwa cyane, ibyo bivuze ko ari hagati mu kibuga barashaka kwinjizamo abandi bakinnyi babiri, bikanajyana na Bruno Fernandes uri kwegera imbere mu myaka. Bakavuga ko rero ari ahantu bagiye kuba bashaka abamediateri barenze umwe. Icyo ni ikintu cya mbere Manchester United iri bujyane ku isoko ryo mu mpeshyi mu mutwe. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri kiri muri ikipe ya Manchester United cy'ingenzi kibaraje inshinga kuva ku muklina ukoropa kugera kuri hejuru CEO w'ikipe Omar Berrada, ndetse na ba nyiri ikipe haba Family Grazer ndetse na Ineos. Ubwo mbavuga ngo Sir Jim Ratcliffe nawe ufite imigabane ingana hafi na 28 iri kwegera hafi 30 igenda izamuka gake gake. Aba bantu bose rero i Carrington kibari mu mutwe bashaka kubona kuruta ibindi bintu byari byo byose ni qualification yo gukina imikino yo ku mugabane w'Uburayi, cyane irushanwa rya UEFA Champions League, kuko niryo riri kuri kariba y'izina rya Manchester United. United muri Europa League ni ibintu bitabalansinga ku muzani. United muri conference ibyo byo ni inzozi mbi. Hari no mukunzi wa United ushaka kuvuga ati ahubwo ngiye nyibona ikina conference byara twiyo mikino yo ku mugabane w'Uburayi tukayirorera tukaba tuyiretse rwose tukaguma aho ngaho mbizwe nyina FA ndetse na Carabao. Rero ikibaraje inshinga ni ugushaka qualification iberekeza mu mukino wa UEFA Champions League. Icya mbere birabafasha kubona amafaranga avuye mu bafatanyabikorwa, icya kabiri bibabere iturufu mu kunegosia n'abakinnyi. Ibi ngibi bigwereza icyo bita mu cyongereza negotiating power. Ni muri kugana n'umuntu nka Carlos Baleba, Adam Wharton cyangwa Elliot Anderson wa Nottingham Forest ashakishwe niyo Liverpool na Arsenal n'indi wenda na Chelsea. Mukaza mwese ku meza ukavuga ati ngenda kwereka imikino ndi buguhereza harimo ni UEFA Champions League. Umwana ukiri muto uvuga ati ikipe y'igihugu intekerezo y'Ubwongereza, of course arahita kwemera avuga ati ndajyaho bari bukina Champions League kurutaho batayikina. Rero niki kingiki kinagufasha muri ibyo bintu byo kunegotiating. Rero nibyo Michael Carrick yahawe nka task agomba kugeza ikipe ya Manchester United. Nibyo biri mu mutwe wa buri umwe wese, nibyo niwo musingi bashaka kurambirizaho bose ku buryo biba nk'ariyo ntsinzi kuruta nuko batekereza ku gikombe. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu kiri gutekerezwa kino kuganirwaho by'umwihariko umuyobozi w'ikipe ya Manchester United nuri buze kuza kuba umutoza nyuma yuko iyi sezo iri burangire. Ese Michael Carrick ari ku rwego rwo gukomezanya na Manchester United cyangwa turi buhayaringe undi? Hari urutonde rwinshi rw'abatoza, ibyo byose nibyo bari kugenda banyuramo bareba cyane cyane uwaza agatanga umusaruro by'igihe gito, ariko bari no muri project y'igihe kirambye, long term project. Ukaza utababwira ati turategereza imyaka 2-3 tucyubaka. Manchester United ku izina ryayo ikeneye umutoza bahita binjirana muri ibyo bintu bayatanga umusaruro, imikino bakayitsinda, ariko banafite icyo gitekerezo cyo kugumana mu gihe kirambye ku buryo mu minsi iri imbere batangira gutekereza kuri treble, Premier League, Champions League ndetse n'iyo FA Cup. Why not batatera kwa Japan niyo Carabao ikiyongeraho? Nicyo kintu kibari mu bitekerezo umutoza wafasha icyo kintu. Izo nizo ngingo eshatu ziri kuganirwa mu muyobozi w'ikipe ya Manchester United. Hanyuma ikindi kintu kiri kwiyongeraho sasa cya kane kirajyana na CEO w'ikipe ya Manchester United witwa Omar Berrada.
uyu mugabo mu minsi itambutse ubwo Carrick yarafashe ikipe ya Manchester United bamaze gutsinda umukino wa Manchester City, wa Arsenal ndetse n'uwa Fulham, bari kugenda basunika rwose bitwara neza. Ku mukino wa Fulham abafana ba Manchester United biciye mu mafan zone n'amafan groups agiye atandukanye, kwa kundi abafana baba bafite amatsinda, bamwe na bamwe bari kugaragaza reaction zo kwitishimira ubuyobozi n'ibyemezo bufata mu ikipe ya Manchester United, cyane Ineos ijejwe ibi bintu. Ari kamwe mu mazina yagarukaga kenshi mu majwi y'abafana ba Manchester United bari kuvuza induru, harimo n'izina ry'uyu mugabo witwa Omar Berrada, CEO w'ikipe ya Manchester United. Benshi bavuga ko imyanzuro afata n'ukuntu ari guherezwa imbaraga bisa nk'aho ari byo bitumye Manchester United iguma muri uyu mwanda vuba, kandi baraje babizeza ko bagiye kubakura muri iyi sayo bamazemo imyaka itari mike. Babyibuka neza wenda nyuze kuri uyu mugabo Omar Berrada ho gato, yinjiye mu ikipe ya Manchester United mu kwa mbere kwa 2024. Ababyibuka yinjiyemo neza Sir Jim Ratcliffe, imigabane y'ikimaze kuzamurwa kuri 27.7 yahise yinjiza mu mugabo mu buryo bwihuse cyane, amukuye mu ikipe ya Manchester City. Uyu mugabo akihagera ni umwe mu bantu bahise bahabaga ijambo mu ikipe ya Manchester United. Omar Berrada ari mu bafashe umwanzuro mu irukanwa rya Erik ten Hag, nubwo murabyibuka yaramaze iminsi yongera amasezerano, ayongerewe n'uwari unamukuriye, ndavuga wari ukuriye Omar Berrada witwaga Dan Ashworth, ari ubigizemo iryo jambo ryo kuba bakongera amasezerano Erik ten Hag. Ariko nyuma Omar Berrada muri uko gupima kumunzana umusaruro w'uyu mugabo witwa Erik ten Hag bafata umwanzuro wo kumwirukana, ariko cyane cyane bisunitswe na Omar Berrada. Nyuma noneho haza no kuba kandi kaboko kigakomeye cyane mu igenda rya Dan Ashworth wari unamukuriye, wari waranamuhaye akazi. Okay, Sir Jim Ratcliffe niwe wabigizemo uruhare cyane, ariko agombaga kubyaprova ni Dan Ashworth. Ariko nyuma biza kwibirandura Omar Berrada none hari mu bagize ijambo ryo kwirukana Dan Ashworth mu kuganira by'umwihariko na Sir Jim Ratcliffe wari ufite imikoranire idasanzwe n'uyu mugabo Omar Berrada, kuko niwe wari bamwizaniye amukora mu ikipe ya Manchester City, abati wowe nzi icyo wamfasha. Ubwo yirukanye Erik ten Hag, yongeraho Dan Ashworth, and then ejo bundi afata umwanzuro ukomeye cyane kwirukanwa rya Ruben Amorim. Uriya Omar Berrada icyo gihe noneho na position yari yamaze kuzamurwa, afata umwanzuro ukomeye cyane kuvuga ati Ruben Amorim ntabwo turi bubashe kuza gukomezanya, uretse ko no mu buyobozi cyane cyane family Greza nabo bari bamaze iminsi bakomanga cyane bavuga ati umusaruro kuba mubi cyane uyu mugabo dutandukanye nawe. Ariko noneho kuri Omar Berrada we bibi byihariye cyane, arapushinga cyane kuko yisanze ari we nyine watumye uyu mugabo ahita, ndavuga Ruben Amorim, atandukanye n'ikipe ya Manchester United. Murabyibuka ni na press conference bakoze nyuma yo kunganya n'ikipe ya Leeds ku kibuga cyayo Elland Road, ari nabwo bahise bafata umwanzuro wo kuba ati Ruben Amorim yagenda. Rero ibi byose byo kwirukana abo bantu ku kavuyo, abafana ba United nibyo byabaviremo umujinya icyo gihe bakina na Fulham, bavuga ati uyu mugabo Omar Berrada nawe ari mu bantu rwose basa nkaho bari kuduteza amakavuyo, bishoboka nawe yagakuye kuba agenda, yagakuye kuba asohoka muri ikipe ya Manchester United. Ako kavuyo rero sasa no kubivangavanga, hari umwe mu bagabo ubwo nari ndi kugerageza kubisunika kujya bise nk'ibifata umurongo tujyana atayirutakara by'impamvu uyu mugabo hari amakuru ari kuzamuka muri iyi minsi ku buryo hari ni kuvuga ko ashobora kuyatandukana na Manchester United. Haza kugaragara umwe mu bagabo biganye w'inshuti ye ukomeye cyane aganira n'ikinyamakuru The Athletic, avuga ko Omar Berrada amugereranya, ni statement yakoze ikomeye cyane, avuga ko ameze nka Lionel Messi mu isi y'ubucuruzi bw'iyi minsi. Icyo kintu nizere ko kiri kumvikana neza. Omar Berrada ameze nka Lionel Messi mu isi y'ubucuruzi bw'iyi minsi, ni umuhanga udasanzwe mu byo akora. Iyi statement rero igongana n'uwo mujinya abakunzi wa Manchester United bari bafite mu minsi itambutse. Abenshi baravuga ati uyu mugabo ushimagizwa gutya n'ibintu byose byakavuyo, bisa nkaho noneho bizamuye icyo kintu cy'icyuka by'umwihariko mu gihugu cy'Ubwongereza ku bakunzi ba Manchester United. Aho rero no hahise haza gushaka gusobanura byimbitse uyu mugabo Omar Berrada icyo ari cyo, icyo Sir Jim Ratcliffe yamuzanya mbonamo ari nacyo kigiye kubatura Manchester United aho yari imaze iminsi bisa nkaho bitameze neza cyane. Aho bahise badusubiza inyuma ku bakunzi ba Manchester United, nk'ubara abagabo bamwe na bamwe
nagiye mbona baba bagiye bakomeye cyane babigaruka bavuga ati uyu mugabo akinjira mu kipe ya Manchester United ni Omar Berrada, ati twamushidikanyije avuye muri City Football Group, ariko gake gake ku byo ari gukora birashoboka, hari icyizere, hari cyerekezo. Muri make abafana ba United arabacikamo ibice bavuga ati oya kakava ari guteza cyane ntago bikwiye, akagiye nawe, abandi batoya hari ibyo ari gukora nyamara ashyira ku murongo. Ibyo rero ari byo byatumye uyu mugabo biganye akorera statement yo kumugeranya na Lionel Messi mu isi y'ubucuruzi nuko amakipe ayoborwa, ari nabyo bihita bitujyana mu ndi wese uyu mugabo wundi ni gatiki. Ibyo yakoze ni ibihe bituma abantu by'umwihariko uyu muntu biganye akorera statement. Omar Berrada ni umwe mu bagabo mu isi y'umupira w'amaguru aka kanya bita abanyabwenge bahari by'umwihariko mu gihugu cy'Ubwongereza, aho afite ubushobozi bwo kuvuga indimi 5 adategwa, cyo bita kuba fluent mu Cyongereza, Ikinyespanyol, Igifaransa, Ikinyakatarunya ndetse n'ururimi rw'Icyarabu. Izo ni indimi 5 uyu mugabo Omar Berrada azi kuvuga neza adategwa. Hanyuma uyu mugabo akagira skills, ubumenyi cyane mu kudiringa n'abakinnyi bari bwinjije mu makipe, igihe cyo kubikorera timing, ese ahangaha twahendwa, kuko n'umwe mu bagabo bavuga ko ni umuhanga mu by'amayeri tactically ku gikenewe mu mukinnyi, ariko akanaba n'umuhanga mu buryo bwo kujera umutungo. Ari nacyo cya kintu ya nshuti ye yakomoje avuga ati ni Lionel Messi mu isi y'ubucuruzi mu mupira w'amaguru, ku kijyanye no gucuruza kugira ngo ikipe itagwa mu bihombo, gukora deal ikwiye idahenzwe, aza noneho hejuru ku gasongero. Ingera ahangaha zihita zinatangwa. Uyu mugabo Manchester City ishaka rutayizamu, murabizi bavuzwe kuri Erling Braut Haaland, no kuri Harry Kane baza kumuvaho bajya no ku bandi mazina atandukanye, ariko cyane noneho kuri Erling Braut Haaland birangira binjijemo unabafashije muri imyaka igitambutse ino nyamaswa buriya kugira ngo ize mu ikipe ya Manchester City. Uyu mugabo witwa Omar Berrada ku ruhembe niwe deal wayisoreje neza. Ego Tiki Bergstein mu banatandukanye n'ikipe ya Manchester City hari akaboko ke, Pep Guardiola hari akaboko ke, ariko uyu mugabo witwa Omar Berrada niwe mu biganza byo yabyikoreye. Ati yabikoze muri 2022 Man City igiye gusinyisha Erling Braut Haaland, igiye kumukura mu ikipe ya Borussia Dortmund. Uyu mugabo we yarifashe ava mu ikipe ya Manchester City aho yari asanzwe ari mu biro gutyo, aragenda mari cyumweru mu Budage aho ikipe ya Borussia Dortmund ibarizwa, aragenda agirana ibiganiro n'umugabo witwa Rafael Pimenta, uyu niwe agent wa Erling Braut Haaland. Bamara n'icyumweru amuganiriza mukomveka mwumvishwe na umukinnyi bari bufashe mu buryo budasanzwe, Pep Guardiola umutoza w'umuhanga ibyo ari bumufashe byose birangira uyu mugabo ubwo buryo yakoresheje ari bwatumye Erling Braut Haaland yisanga avuye muri Borussia Dortmund aje muri Manchester City adatanzwe amafaranga y'umurengera nk'uko twabibonaga ku isoko ryo ryari rimaze kuba iry'ubusazi, aho umukinnyi yagurwa amafaranga ukibaza ibintu bira making sense. Nk'abantu ba Darwin Núñez baramwibuka mu ikipe ya Liverpool avuye muri Benfica, amafaranga yatanzweho arayingayinga ayo Erling Braut Haaland yatanzweho, aho ibintu nyine bavuga toke base umusaruro bazatanga umwe no mu minsi ya mbere bishashi bigaragara ko wenda bagenda kuri Kariba cya Serevim, ariko birangira Haaland yerekanye ko we ni top level kandi adatanzwe amafaranga menshi. Uwo ni Omar Berrada wakoze iyo deal mu buryo bwo kudahendwa no gukombenga umukinnyi akaza muri Manchester City. Ndetse no mu agent we muri Jurgen bajyanye na Rafael Pimenta hafi cyumweru cyose yaravuye mu biro yarigiriye mu Budage ariho amaze iminsi aba. Ikindi kintu cya kabiri yakoze cyanatumye abona amanota menshi cyane, ntabwo yari umwe mu bagabo bari bafite ijambo rikomeye cyane ku bakinnyi binjira muri Manchester City, nyine kwakunda avuga ati nugira final se yari mu bajya inama mu batunga gatoki, ariko nyine atari wa wundi uvuga ijambo rya nyuma. Noneho muri 2019 uyu mutoza w'ikipe ya Bayern Munich Vincent Kompany agiye gutandukana n'ikipe ya Manchester City, bari barajwe inshinga no gushaka umudefenseur wakinjiramo kubafasha. Ewan bahangayitse, Pep Guardiola Tiki bari guhiga babona umukinnyi mu ikipe ya Leicester Harry Maguire, baravuga uyu nguyu niwe waza akadusimbura Vincent Kompany, bigahurira amahwi. Icyo gihe Leicester City iri kumusaba amasaga miliyoni 80 z'amapaundi. Omar Berrada we yaraje abwira Tiki ndetse na Pep Guardiola ati oya, aya mafaranga uyu muntu bari kudusaba kuri uyu mukinnyi ntago bikunda, turatanga 40 cyaba bireke. Ati ni mukora ikosa ryo gutanga amafaranga angana kuri uriya mu defenseur. Ewan Pep aragerageza arasunika, Tiki barasunika, ubwo aritambika aravuga ati ntago bishoboka hano mugiye guhenderwa ubusa.
iyo deal nuko yitambitse birangira adahashywe hari Maguire mu kipe ya Manchester City kandi baramushakaga nk'umusimbura wa Vincent Kompany. Ibyo rero n'ibindi byinshi cyane yagiye akora ikipe ya Manchester City yarabikurikiranaga Sir Jim Ratcliffe baza kumurekomanda nyine cyanye imigabane cyiyongera mu kipe ya Manchester United, ahita atumiza uyu mugabo ati naza mbere CEO kuko ubwenge afite ukuntu akora deal ze ko bakorera hanze y'ikibuga zamfasha muri uyu mujyi wo kugera kureba ko nazura Manchester City. Ukuro niko kuza anamuhereza izo mbaraga zirimo gufata ibyemezo kuri ba Erik ten Hag, Dan Ashworth waje kumererwa nyuma ndetse na Ruben Amorim aherutse gutandukana n'ikipe ya Manchester City rero ya Manchester United. Nako rero kuri uyu mugabo kuba kunza Manchester United batekereza bavuga ati birashoboka batandukana nawe bishingiye kuri ibyo bintu by'abafana batari bamwishimiye. Amakuru hari nuko Manchester United mu buyobozi bwabo nta gitekerezo cyo gutandukana na Chief Executive Officer wabo Omar Berrada, araguma kuri uyu mwanya by'igihe kirambye kuko Sir Jim Ratcliffe amubona n'ikidasanzwe mu mushinga w'igihe kirekire bari gukora muri ikipe ya Manchester United. Ngayo nguko rero kuri uyu mutipe nibyo ngibyo byari biri ikipe ya Manchester United, ariko cyane nashakaga gusa nk'uyibanda kuri uyu mugabo Omar Berrada ko hari amakuru ari kuzamuka ashobora gusohoka, ariko biri kure biragoye kuri kariba y'icyo ashoboye ibyazi ntago ari umugabo atandukana n'ikipe ya Manchester United. Hanyuma munyemere mitense mu cyangwa ikipe ya Tottenham Hotspur vuba cyane ni umugabo witwa Matt Lowe wanditse azamura impungenge zikomeye cyane ku hazaza y'ikipe ya Tottenham Hotspur. Yagize ati bamwe mu bafatanyabikorwa n'abantu bashora imari mu ikipe ya Tottenham Hotspur mu buryo bwo kubamamariza ubu bafite ubwoba n'impungenge z'uko iyi kipe yegereye kumanuka mu cyiciro cya kabiri kurutwegera kugaragara mu mikino ya UEFA Champions League inarimo. Ati ibi ngibi biri kubatera impungenge n'ubwoba bw'uko muri sezitaha bamwe muri aba bafatanyabikorwa bari gusubira mu masezerano bakongera kureba kuntu bakongera kugira ibyo bayakoraho kuko visibility yabo igiye gusa nk'imanuka cyane by'umwaka kuri ikipe ya Tottenham Hotspur kuko icyo babarajemo bayishakamo ni iyo visibility y'amarushanwa yo ku mugabane w'Uburayi. Anacya kintu nayo ku ikipe ya Manchester United bari gushakura ko bayigarukamo kugira abafatanyabikorwa bongera bagarure cyane bakiri imikino ikomeye ya UEFA Champions League, Old Trafford, byose bibafasha kwinjiza amafaranga binabafasha kunegotiatinga n'abakinnyi bamwe na bamwe. Ibi rero kuri abafatanyabikorwa bakavuga ko bizajya bigora ikipe ya Tottenham Hotspur kuba yakonvenka umukinnyi ukomeye kugira ngo abe yayisinyira idafite imikino ku mugabane w'Uburayi. Muri make ibyo bintu byo kwamamaza byabo birasa nkaho bitari kugeraho bashaka ko bigera. Ibyo biri butumwe bamwe na bamwe basa nkaho amasezerano bavunamo kabiri cyangwa se bashinguremo akabo karenge. Ibi bishyira Tottenham habi huko mu myaka iri imbere dushobora kuyibona ari ikipe nayo yamaze kujegera mu bijyanye n'ubukungu. Ari nayo mpamvu buriya Thomas Frank hari ingingo nyinshi zamurengeraga zo kuvuga ati umusara mubi muri Tottenham ntago ari ugomba kwegekwaho, ariko bahise bafata umwanzuro wose aravuga ati ntabwo uyu mugabo ari bugumanga atona ikipe iri gukomeza kugenda imanuka cyane kandi abafatanya bikorwa bari kudushyiraho icyo gitutu cyuko turi kwegera amakipe azamanuka muri Championship kuruta amakipe azagaragara mu marushanwa ku mugabane w'Uburayi. Aho rero no hahise havamo guhereza akazi umugabo witwa Igor Tudor, uyu nguyu wundi bamwita The Fixer. Mr. Mutserukana Tego Mota muri Juve niwe wahise ahabwa akazi, baramubwira ati dusoreze sezo tureko ko twaragara ku mikino ku mugabane w'Uburayi n'ibikunda tuzaguhereza amasezerano. Bakiyamuhereza nabifasha bahita bamuhereza ayo masezerano, ariko birangira bamwirukanye bazanye Rishena Spalletti. Ubundi bajya muri ya kipe byagoye bakirukana umuntu akavuga ati ngwino dufashe uyu mugabo twa Igor Tudor ahita agenda akajya gutanga umusade. N'ikipe ya Tottenham yamaze guhereza akazi aho yamaze no gutangira imyitozo cyane, ariko uyu mugabo ntago ari gutekerezwa muri Tottenham by'igihe kirambye kuba yazatoza ikipe kuko barekereje bategereje ko igikombe cy'isi kirangira mondial izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada, bahite baprofita muri Pochettino igiye abatandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abamugariye nk'umutoza ekipe ya Tottenham Hotspur. Uyu Igor Tudor birajyana no kamasezerano bamuhaye aramugeza mu kwezi kwa gatandatu sezo ikirangira, amasezerano azabarangiye mu ikipe ya Tottenham nk'umutoza. Rero aho ngariho bari gushyira imbaraga mu kureba ko Mauricio Pochettino bamukonveka akagaruka umutoza w'umunya-Argentine uri gutoza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko ari umwe mu bagabo bajyanye amateka akomeye n'ikipe ya Tottenham Hotspur kuko yabageje kuri finale ya Champions League muri 2019 ubwo Liverpool yabatsindaga. Rero uyu mutipe nawe ari gutekerezwa cyane. Hanyuma hari amakuru yari yaje avuga ko Enzo Maresca muri Tottenham bamutekerezaho uherutse gutandukana n'ikipe ya Chelsea, ariko uyu mugabo igitekerezo gihari mu Bwongereza nuko muri board ya Manchester City uyu nguyu niwe uri ku rutonde rw'umutoza wa mbere wakinjira muri kipe Pep Guardiola agitandukana nabo.
Hugo Viana Sporting Director Manchester City amufite mu biganza bye mu biganiro cyane ko yanabakoreye yatoje ikipe batengeje baka 21 ba Man City aba bari Amdirap na bakora Parma mbere ko abagura muri Chelsea yarabatoje muri Man City yabanagera ku rwego rwo kunyiriza Pep Guardiola muri Man City uyu bari kumutekereza nk'umuntu uzaza gusimbura Pep Guardiola namara kugenda rero mu ikipe ya Tottenham bijya ntabyo rero muri ikipe ya Tottenham aho binabera bibi ejo bundi Ange Postecoglou Big Ange watoje ikipe ya Tottenham Hotspurs aherutse kuganira na The Overlap ikiganiro cyo kirimo Jamie Carragher, Roy Keane, ba Gary Neville ba type rwose bakuru bagiye bakina amakipe akomeye mu gihugu cy'Ubwongereza hari ukuntu bagira gutya bagahostinga umuntu umwe ukomeye profile ukomeye umupira w'amaguru akagira ingingo zimwe na zimwe baganiraho agakuri ikipe ya Tottenham Hotspurs arayikasa bimwe bibi cyane kabisa avuga ko atari ikipe nkuru it's not a big club ati nkuko yabitekerezaga ati mu buryo bw'uburyo yabibonye Big Ange yabonye ko ikipe ya Tottenham atari ikipe nyine ikaze ati iyo urebye uburyo bahemba imishahara yabo uburyo bashora amafaranga ntago babikora nk'ikipe nkuru iri kuri Caribase ya Man City, Manchester United, Arsenal, za Liverpool, za Chelsea atoya ati kuko ngewe nkihagera atari abakinnyi nashakaga banini bakuze bagomba kuza kugira icyo bamfasha ariko icyanungwe nuko twasinyishije ba Dominic Solanke ndetse n'utundi twana tw'uduteenagers dutatu tw'urubyiruko nyine tukiri gukura hati nge nashakaga Pedro Neto, Bryan Mbeumo, Semenyo na Mark Guehi atariko nujya kureba abantu banzaniye barango bawe yati ikipe ya Tottenham si ikipe nkuru rero ibyo byose bisa nko biri kuzamura impungenge impamvu iyi nkuru ya Spurs nyigarutseho nuko mu minsi iri imbere ishobora kuzabira habi bishingiye ku kuntu umusaruro uri kugenda ubura ndetse n'abafatanya bikorwa aba partners aba sponsors bari gushaka gupuringa out na bamwe ariko by the way ikindi kintu kiri muri ikipe ya Tottenham kitari na kiza nuko Gazzetta dello Sport mu masaha yakayahoze yandika ko Juventus ndetse na Inter Milan ziri gutekereza ku muzamu mutarano ukina ikipe ya Tottenham Hotspur imyaka 29 Guillermo Vicario muri isama igise zirangiye uyu mugabo arashaka kureba ko amusubiza mu Butaliyani cyane ko ari mu bazamu beza Abataliyani bafite nyuma ya Donnarumma uyu ni ukurikira mu ikipe y'igihugu n'uburaho hafi rero bashaka kumugabura mu Butaliyani cyane ko buriya mu Abataliyani benshi buriya n'ubona umutaliyani wasohotse wabo ni gake bibaho ni gake nabo ba Verratti si benshi buriya uzabona umutaliyani wasohotse wabo mu Butaliyani Interi, AC Milan, Juve, za Roma nandi makipe akomeza Napoli usanga arizo bigiramo bakaguma bagakina umupira hariya mu Butaliyani naho nabo ba Jorginho ba Verratti ni bake nyina n'uyu Vicario nawe ushobora kuyakerekeza nanone mu Butaliyani agatanga ikipe ya Tottenham Hotspur uretse ko nayo imaze iminsi kurikirana gasore ikipe ya Bournemouth k'agafaransa ka rutayizamu kitwa El Junior Kroupi kari gufasha ikipe ya Bournemouth ariko uretse ko atari bubonyine kuko ikipe ya Newcastle, Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City na Man U ndetse ni Tottenham zose zirwa gasore nkuko Team Talk ibikonfirma umwe mu bakinnyi b'abahanga anatinye ko ubukipe bwa Bournemouth babukomeye cyane akagapeti muri sezishize mbere yuko aza mu Bwongereza yaravuye nimba ntibeshye nimba ari muri Rennes mu Faransa afite ibitego biri hejuru ya 20 ariko bitungura nekeje mu kipe ya Bournemouth kandi agifite imyaka 18 rero iseza bishingiye ku nere kwerekana muri Bournemouth nubwo atari umusitati 100% byatumye amakipe menshi cyane atangira kumutekereza n'umwe mu bakinnyi b'abahanga cyane uretse ko muri ikipe ya Bournemouth harimo n'umudefenseur witwa Marcos Senesi w'umunya-Argentine nawe Tottenham iri gutekereza uretse ko na Barcelona mushaka n'umwe mu defenseur bakiri bato mu myaka wavuye mu Buholandi kinjira mu gihugu cyo Bwongereza mu ikipe ya Bournemouth rero mu ikipe y'igihugu ya Argentine nabwo bari kumutekerezaho minsi iri imbere muri Mondial muzamubona Marcos Senesi zina muri shyira hano Tottenham iri kumutekerezaho ndetse na Barcelona ahana ko nyine makipe nk'iyi Tottenham gwenda kugira ngo mitena nayiviraho rimwe kuri uyu munyamerika witwa Christian Pulisic uri mu ikipe ya AC Milan wamaze iminsi no bamutekerezaho uretse ko na Arsenal na Man U nazo zimaze iminsi zimufite ibitekerezo cyane kuko bivuga ko ari open kuko basohoka muri championnat yo mu Butaliyani by'umwariko ku mpera z'isezo nawe ubona Christian Pulisic nyuma guca muri Chelsea ryagaruka mu gihugu cy'Ubwongereza cyane hanyuma ndetse na Nico Williams agasone murakibuka mu kipe ya Atletico Bilbao Liverpool kugatekerezaho nk'umuntu wazaza gusimbura muri zira wings zabo zisa nkaho zidakomeye Luis Diaz ubona ko nta musimbura baguze uri kuri iyo kariba baramutekerezaho uyu mwana nawe Nico Williams ariko ikipe ya Tottenham Hotspur nayo yamutekerejeho cyane bishingiye ku kuntu bagiye bahura nibaza by'imvune muri iyi sezo nawe n'umukinnyi batekerejeho cyane
cyane kabisa. Ubwo nawe rero El National ikakonfirma ivuga ko na Tottenham imuriho nkayo nguko rero. Nashaka ko ngaruka by'umwihariko kuri iyo kipe ya Manchester United cyane kuri Omar Berrada ndetse n'izo ngingo eshatu bari gutekereza mu buyobozi bwayo bari kuganiraho cyane. Iyi Tottenham mwasa nkwigaruka akantu gato ariko ngaka kuri izo mpungenge n'utundi dukuru turi kwizamukaho. Ubwo ibindi ndabigarukaho mu kanya twinjira mu ikipe Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, The Blues ndetse n'andi makipe akomeye cyane yo Barcelona, Real Madrid, amakipe yose akomeye yo ku mugabane w'Uburayi. Sports updates, transfers, buri kamwe kose ni Triple Sports Arena. Ubwo wowe utarasubscribinga bikore kugira ngo byinshi nk'ibi bitazabigucika, cyangwa se ubwo nawe wabikoze ubwo big ups to you, umuntu rwose wo mu kapo cyane wo mugabo ndakwemeye cyane. Ubwo ibindi Imana ikomeze baturindire.